se tiče tvrtkovog krunisanja, ti si spomenuo to da mi nismo sigurni da li se ono desilo u Mileševi. On kaže da je to da on ide na teritoriju Raške, da se tu nalazio. Izvesna je godina 1377. Iako Mavro Orbin donosi 1376. godinu, što nije tačno, ali kod Mavro Orbina se spominje Mileševa kao mesto krunisanja. I sad Mavro Orbin je kao izvor interesantan, on donosi mnogo toga tačnog i važnog. Međutim, ima i mnogo toga, tih nekih netačnosti, netačnih hronologije, netačnih nekih podataka i onda je jako teško proučavati i osloniti se na sve ono što Mavro Orbin kaže. Ali nije zlonameran. Tako da nije zlonameran, tako je. I sad ako pođemo od toga, za sve ovo što si ti rekao, da je krunisanje zaista bilo u Mileševi na srpskoj teritoriji, to je najlogičnije da se onda desilo tu. Zapravo na teritoriji Srbije. Tako je, da je to teritorija Srbije, tako je, to je njegova teritorija. Ja bih tu povezala recimo sa uopšte kako pravoslavna crkva gleda na krunisanje u odnosu recimo na zapadu. Kada se neko krunisanje dešava na zapadu, tu se stalno pokreće pitanje i sukob prevlasti političke i duhovne vlasti, svetovne i duhovne vlasti u borbi između careva i pape, ko to ima primat i tako dalje. Znači, to su sukobi političke prirode. Sa druge strane, u pravoslavnoj crkvi tu nema tog političkog sukoba i tog političkog nadmetanja, ali je jako važna pravovernost. I to vidimo u Vizantiji. Spomenuli smo to, ja mislim, kada smo pričali o padu Carigrada. Zašto Konstantin nije krunisan? Zato što je on morao da potpiše da je on pravoslavne vere, što je tada bilo jako nezgodno jer je bila priča oko unije, pa da li će da se ovi na zapadu pomame zbog toga kako će narod to da prihvati. Znači, hoću da kažem da je pravoslavnoj crkvi, ukoliko se krunisanje... Na Konstantina 11. Da, palologa. Znači, a to je od 6. veka tako bilo i sve veća je bila uloga. Često se podcenjuje pravoslavna crkva da ona nema nikakve zahteve, da ona pristaje na sve. Ne, ona želi da se izjava o pravovjernosti postoji, da ona bude potpisana. Tako da ja zaista mislim da je i bilo tvrtkovog krunisanja da on morao da se opredeli. Ali sam njegov brat Vuk kaže da je on vera šizmaticima, da on štiti i brani šizmatike i da samo daje lažna obećanja papi. Tako da, apsolutno je da je Tvrtko bio proistočno orijentisan bez obzira na poreklo njegove majke. Da. Da li je u tome on zaista, to mi se možemo da nagađamo, imao duboko uverenje ili jednostavno shvatio da mu je to neophodno i potrebno? Da, ja mislim da je to, to je to. Možda utjecaj babe bio preveliki. Da. Tako da to je sigurno ako je tačno to što Mavro Orbin, to ni ne spominje. On kaže da je krunisanje bilo u Mileševi, ne spominje njegovu veroispovest. Upravo zbog toga što vrlo podrazumeva ako je to bilo u Mileševi da je njegova veroispovest onda jasna. Ali o uticaju Nemanjića na bosanski dvor trebamo imati u vidu i kako se zovu Tvrtkovi otac i stric. Oni se zovu Stefan i Vladislav. Da. To jasno se pokazuje gde je zagledan bosanski dvor. U šta je zagledan bosanski dvor. Nije on zagledan u Budim, nije on zagledan u Rim, nije on zagledan u Mletke. Tako je. On je zagledan u srpsku zemlju, u Rašku. On je zagledan u Nemanjički dvor. I on je zagledan u svoje praroditelje sa te strane. I dvostruka kruna. I dvostruka kruna koja je vrlo ovako jedan specifičan, ja ne znam drugog vladara u Evropi koji se krunisao dvostrukom krunom. Da. Njegova titula je interesantna. On je kralj Srba i Bosne. Bosne kao geografske odrednice i Srba kao etničke odrednice. Moram da shvatim da je Bosna nastala pre svega kao geografski pojam po reci Bosni. Da, gornji tok Bosne, to je otprilike oko današnjih Sarajeva. Tako je, zapravo prva bitna Bosna je obuhvatala samo gornji tok reke Bosne. Nije čak obuhvatala ni donji tok te reke. Da. Kasnije se ona širi na Usoru, Soli, donje krajeve, na Humsku zemlju, na Dalmaciju, na Srpsku zemlju, da ne kažem Rašku, i na Boku Kotorsku. I ta Bosna, Tvrtkova, koja je imala negde preko 90.000 km kvadratnih, je zapravo zenit, vrhunac bosanske države. Ona nikad nakon toga neće biti više tolika. Ova teritorija Bosne i Hercegovine koju imamo danas, to je produkt jednog mnogo kasnijeg vremena, kao i njen naziv što je produkt jednog kasnijeg vremena. Hercegovina je zapravo strani naziv za vojvodstvo, nemački naziv za vojvodstvo. I zapravo možda bi pravilnije bilo kada bi Hercegovinu zvali onako kako se ona zaista zvala, vojvodstvo Svetoga Save. I tu opet vidimo koliko je kult Svetoga Save u Humskoj zemlji, kojom je on upravljao kao Rastko Nemanjić, bio jak. To je zapravo jezgro kulta Nemanjića. Hercegovina ili ti Humska zemlja. Stara Hercegovina, kako bi rekao.